салом алейкум бачаҳо. дарси ҳафтуми мо аст оиди барномаи Excel. хоб бо шумо чун ҳар вақта анимешник аст. дар ин дарс ман мехоҳам ки бо шумо яке аз дарсохторҳои яъне чӣ гӯем ёфтани фоизу дигар мисолҳоро бо шумо кор кунем ки дар инҷо мо бо шумо якта ба якта онҳоро дида мебароем. чӣ хел мо фоизро истифода бурда тавонем дар мисолҳои калонтар. ин хел ки бошад мо ин мисолро дар мисоли оддӣ барномаи таълимӣ яъне ҷонишини таълимӣ дида мебароем ки ин шахсҳо доиман маҷбур мешаванд ки дар чӣ гӯем ҳар чоряк баҳои бисёре аз хонандагонро яъне ҳамаи талабаҳое ки дар мактаб мехонанд ҳисобрасад кунанд. бо ёрдамии ин барнома мо якбора онҳоро ҳам ҳал мекунем, корҳои онҳоро ҳам сабуктар мекунем ва шумо метавонед ки барномаи мисолро гиряду дар дигар соҳаҳо низ худи ҳамин хел ёфтани фоизро истифода баред. ба ҷои онҳо дигар чиз монда. хоб ин хел ки бошад мо сар мекунем. агар вақт монад дар як дарс ҳамаашро ҷамъбаст мекунем, агар вақт намонад дар ду дарс ҳама инҳоро ҷамъбаст мекунем. мо гуфтем барое ки дар мактабҳои миёна мешавад ҳамин қадар рамкаро интихоб мекунем. ҳамин барои мабодо баъзе муассисаҳое аст ки хоб дар онҳо калонтар аст шумораи синфҳо хонандагон. хоб қисмати болоиро ба пуррагӣ якҷоя мекунем. мака дар инҷо ҳамаи онҳое ки навиштаҷоте ки мешавад наменависонему, фақат ҳисоботи чоряк менависонем баса. хоб нависондем ҳисоботи чоряки се. хоб қисмати дуюмда мегзарем бачаҳо. дар қисмати дуюм ҳар дуи хоначаҳоро якҷоя мекунем. дар давоми дарс баъд мефаҳмонам барои чӣ. хоб дар инҷо бошад қисмати болои онҳоро якҷоя мекунем. аз инҷо сар карда 8таро интихоб мекунем. 1 2 3 4 5 6 7 8 ҳамаинро якҷоя мекунем. хоб дар инҷо бошад боз ду қисмати поёниро якҷоя мекунем. хоб ки бошад ба боло мебарем. дар инҷо меномем таҳти рақам. хоб дар инҷо мемонем аз синф. дар инҷо менависонем хоб шумораи хонандагон. шумораи хонандагон. дар инҷо менависонем ҷамъ. дар инҷо духтарон. хоб касе хоҳишманд аст боз метавонад инҳоро писарон, духтарон ва ҷамъ монад. ин вобаста аст хоҳиши худатон. хоб инҷоро калонтар мекунем ки ҳама инҳо ҷо шаванд. хоб дар инҷо менависонем баҳо. хоб дар инҷо менависонем 5 яъне баҳои 5. дар инҷо фоиз. хоб дар инҷо 4. дар инҷо фоизи 4. хоб дар инҷо 3. дар инҷо фоизи 3. хоб дар инҷо 2 ва дар инҷо бошад фоизи 2. дар инҷо менависонем аз худкунӣ. аз худкунӣ. хоб дар инҷо бошад менависонем сифатноки. сифатноки. чӣ хеле ки мебинед мо инҳоро нависондем. ҳама инҳоро интихоб мекунем
برای صفتی کاری خودمون با باین میمونیم. خب چقدر که ببینید در اینجا کمتر حرف آمده بود، خونه چرا کمتر میکنیم که همه اینها خوب با خوبی جا گیرند. خب این بود طرز نوشته که ما در اینجا با شما پیشکش کردیم. یک بار دیگر همه این رو انتخاب میکنیم. اکنون همه جا با جا شد. خب در اینجا ما می نویسیم تحت رقم، مثال 1 2 3 4 نه 4 در کار نیست. خب 1 2 3 رو انتخاب میکنیم و از اینجا با پایین میکشیم. رقم ها را با ما میبرد. چقدر که میبینید در اینجا با ما تیار است. در صنف مثال می نویسیم بعضی صنف های ما دوتاگی، بعضی اونها یکتاگی. خب می نویسیم ای صنفی دو که در چور یکی با حساب میگیریم. خب نویسیم صنف دوی ا. خب دوی ب. خب سی ا سی ب. خب چوری ا. خب چوری ب. خب با کنندش رو یه توی میگیریم، میریم صنف 5 6 7 8 9 10 11. اگر صنف شما باز ایلوا باشد شما این رو میتونید فقط که ایلوا کنید. این کاری آسان است. خب من انتخاب کردم با خطی باین آوردن هستم. این خانه چرا هم بگیریم برای آسانی کاری خودم که فهمتر شود. خب این رو ای اول در خطی باین بگیریم اما باز خوب نشود پیش از نویسندن. در وقت نویسندن یکم کم بدیم نمیشود. خب در اینجا باشد ما می نویسیم جمع. خب که باشد شماره مثال میگیریم صنف های دوی ا. خب 20 نفر، اینش 25 نفر. خب 30 نفر، اینش 28 نفر. خب اینش 32 نفر. خب 29 نفر. خب 30 نفر. گوناگون مانده می رویم. خب معنی 24 نفر، 34 نفر. البته 40 نفر، 31 نفر و 26 نفر. آخرین خب 18 نفر. این همه رو نویساندیم. شماره دختران رو برید بکنیم. خب مثال 10 نفر دختر و 15 نفر دختر. خب در اینجا 10 نفر دختر. خب در اینجا باشد 8 نفر. در اینجا باشد 16 نفر. خب در اینجا مثال میگیم 15 نفر. در اینجا 20 نفر. خب در اینجا 12. در اینجا 20. خب در اینجا مثال میگیریم 25.
هر چندکی به خودمون مخلص مونده میگیریم. اگر شما شماره خوانندگان انیق رو دانید خیلی اونها رو وارد کنید و یک بار هم میسنجید که درست است یا نه. خب نه، در اینجا ما خطایی کردیم. 9 نفر در قسمت بالایی. خب 13 نفر. خب چقدر که میبینید بچه ها 10 منوطه ما با خیر رسید. دوامی درس رو در موضوع دیگری با شما میفهمونیم که در آن درس هم قسمت دومی این درس میشود. خب سلامت باشید.